Son Andrea, técnica do Programa Integrado de Emprego da Asociación Amicos, no cal participan 100 mulleres desempregadas, un 25% delas con discapacidade e un 35% son mulleres menores de 30 con esa calificación. Son Verónica, encontré Amicos en mi camino y la verdad que estoy muy contenta porque me ayudó a estudiar, que era lo que quería, a meterme otra vez en la vida laboral, empezar unha nova etapa en mi vida. Eu son Cristina, son unha das técnicas que participa activamente no Programa Integrado de Emprego da Asociación Amicos do 2023-2024. Verónica, cando chegou a nós, ao principio de todo, sí que é certo que tiña unha casuística persoal bastante complicada. Ademais, ela é nai solteira, polo tanto, o tema da conciliación non era algo que lle facilitara as cousas. Aínda así, estamos moi orgullosas de poder decir que a día de hoxe empezou nun traballo que é xornada continua de mañán, o que lle facilita poder estar polas tardes ca súa filla. Pues eso, soy víctima de violencia de género y pues me ha costado, porque tengo una mochila encima, tengo 2 hijas, pero bueno, por fin, el día 3, ya os digo, que empiezo a trabajar. Estoy muy ilusionada y la verdad que Amicos me ha aportado pues mucho, tanto a nivel personal, tanto a nivel emocional, tanto a nivel con la gente que me he encontrado del programa del PIE. Meu nombre é Iria Gude, fraile, son da zona de Ribeira, empecín a vir aquí a Amicos desde que teño a miña discapacidade reconocida. Teño un 34%, o mínimo é un 33%, pero é como se fora moitísimo a veces, porque me costa facer cousas máis que os demais. No caso de Iria, por exemplo, sí que é certo que empezou a traballar pouco despois de empezar con nós no noso programa. Aínda así, está traballando moi pouquiñas horas, está traballando no sector da limpeza, entón o que nos gustaría acadar con ela sería que puidera atopar outro traballo que puidera compaxinar no que xa está. Neste caso, no que nos centramos foi en ofrecerlle formación para isto. Aquí, pois, a verdade é que recibo o apoio necesario para os cursos, foron extraordinarios. Axuda a tope, eu non me remexía para nada, ofimática eso, e non me empecé a tratar con Andrea, con Cris, bueno, cas chicas de Amicos. Yo soy Lara Pérez, empecé el PIE, si no me equivoco, aproximadamente en marzo-abril de este año, y con la intención de, bueno, pues sacar los cursos que me fueran necesarios para conseguir un puesto de trabajo y así poder hacer unas prácticas y poder acercarme a conseguir dicho puesto. Cando Lara chegou a nós, o seu principal obxectivo era poder seguir formándose, porque ao final é unha persoa menor de 30 anos, bastante nova. Sen embargo, a medida que se iba formando, cada vez iba gañando máis autoestima. Entón chegou un punto no que xa ela mesma nos demandaba unhas prácticas non laborales. Hice cursos del tipo gestión y control de stock de almacén, frescos, igualdad de género, hice cursos varios, en conclusión, que sirven para más de una sola cosa y pues en junio consiguieron unas prácticas en el Eroski de la Puebla, empecé 2 semanas yendo 4 horas y pues justo el día en el que terminaba las prácticas me llamaron para empezar el lunes siguiente aquí. A verdade é que Lara tivo un gran desempeño nas prácticas, no que nos centramos moito en que sepan que as prácticas é unha forma de que che coñezan. Ya les dije que moi agradecida por la ayuda que me prestaron y los cursos que al fin y al cabo me ayudaron a llegar hasta aquí, porque yo no tenía nada realmente en mi currículum para poder acercarme a un puesto de trabajo bien en un supermercado, en una fábrica, en un bar, no tenía realmente mucho currículum. Y pues gracias a ellas ir pues diciéndome de cursos, ayudándome al igual mandándome ofertas o ayudándome con el currículum, pues poquito a poco al final conseguí pues tener un puesto de trabajo donde hice las prácticas, no en el mismo sitio, pero sí en la misma empresa. O objetivo principal deste programa é conseguir a inserción de todas as nosas participantes. Estamos super satisfeitas de que unha gran parte delas xa está traballando. Pero algo que nos fai sentirnos totalmente satisfeitas tamén é o feito de algunhas delas que desde un comezo crían que non iban a poder ca formación online, con meterse nunha plataforma de formación, vían o casi imposible, e ver como a día de hoxe se sinten super válidas, ver como lles axudou hasta mesmo na súa autoestima. Eso é realmente increíble. A día de hoxe, algunhas das cousas das que nos sentimos máis orgullosas, tanto Andrea como a min, é de que se nota que ano a ano imos mellorando os programas integrados de emprego da Asociación Amicos porque as nosas cifras van en aumento.
E isto reflexase nos datos. A día de hoxe temos 65 persoas traballando, que recordemos que previamente eran 100 mulleres desempregadas, e ademais deso temos en torno a 130 contratos xa creados. Sí que é certo que co resto das mulleres seguimos traballando de forma moi activa, ou ben para intentar insertalas laboralmente, ou incluso para que consigan unhas prácticas. Porque a verdade é que, por un lado, a elas lles axuda moito no tema da experiencia, e, polo outro, sí que é certo que nos dá a oportunidade de que as coñezan, de que coñezan como traballan e de que sepan que para un futuro, para unha vacante que lles poida surxir, que lles poden encaixar como futuras traballadoras. Porque Amicos es gente que ayuda a gente y eso es muy importante, porque aunque pienses que no, están ahí.